सबका प्रभु यीशु का नाम जय मसीह। पथियान सिबाई इलोबु कंग ओ लोकल रू lalpa choi moin lim takin izayang kanin chan damna lungpui choi moin lim takin I awang trong trayang min mangai tu lalpa kan pathian du tak samelan mangin faklak le choi moi tak ini zia chungnung bera ropui engkim ti theini zia zanina iko shante ifate ne nailan tir le wangin kan lom hle mai lom thu kan sila che tina hea thole kan lalpa Isu Krista chu he samelan manghian choi moin lo zel sela he kan Inkhawm program po hi lalpa nangin khongai takin kan lalpa Isu choi moya zel theinan le keini tan po nang ma an na konga kan seilen zel theina turata na malsom na ani theinan kan lalpa Isu Krista mingin kan rondi la che amen. Secretary thupuan kan ngai tha anga Aizawl North area secretary kan so manga chumizo chuanin thleng tu Kohhran Durtlang Kohhran secretary ronding chunjom sela atha ange kan secretary te ilo so mangu परमेश्वर के धन्यवाद हो कि हमारे सम्मेलन शुरू से लेकर अब तक अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई किया है और इस सभा में भी अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रकट किया है। इसी प्रकार से हम आराधना सभा कार्यक्रम सुनते हैं जो हमें हमारे सभा संचालन कर रहे हैं प्राचीन डॉक्टर लल यंसांग आइजोल उत्तर क्षेत्र सभापति हैं और भेंट उठाए जाएंगे और हमारे वक्ता की ओर से हम हमारे सम्मेलन के विषय परमेश्वर के वचन फिर से हम सुनेंगे और इन संगतियों से हम सुंदर गीत सुनने की आशा रखेगी। सिफिर वेंग लाई मसी संगति बोंकोन छिमवेंग मसी संगति एरिया क्वेर सिफिर मसी संगति दुर्तलांग कलिसिया गान मंडली की ओर से और इस आराधना सभा के पश्चात हमें बड़ा संगति लगाएंगे। स्थान है एमसुआ का ऑडिटोरियम, उसमें अगुवाई करेंगे कि श्री जदित ललदंगा केवम और इनमें जो हम लोग सुन चुका है कि खास कार्यक्रम जो है दुर्तलांग क्षेत्र की ओर से गान सुनेंगे, सिफिर क्षेत्र की ओर से गान सुनेंगे बोंकोन बियल बोंकोन क्षेत्र की ओर से बैन वो हिंदी से कैसे बोलता है मुझे मालूम नहीं है लेतन क्षेत्र वर्शिप डांस जो आराधना नाच सिफिर वेंथर क्षेत्र की ओर से ये ग्रुप जाए हम सुनेंगे और सोलो एकल गीत गाने वाला 4 हमें रखा है। बोंकोन बेथल पात्री क्षेत्र की ओर से एक एकल गीत हम सुनेंगे और श्री सीलियंजेला लेतन की ओर से और कुमारी ललखों इजुअली सिफिर वेंथर क्षेत्र की ओर से और कुमारी जे ललरुवत्सांगी सिफिर क्षेत्र की ओर से गीत सुनने की आशा रखेगी। जानी ना कन इनको मिन का शुरू तो ही
Upa Dr. Lalian Sanga ani Aizawl North Area Masihi Sangati Chairman ani Inkhawm Tholom kan lakhom to ani kha tin kan speaker Reverend R.K. Lalompuin hen atangin Pathian thucha kan ngai thale anga tin heng Sangati te tang hian lamoi tak ngai thak kan be sei ani si phir veng lai bong kon chim veng area queer si phir Durtlang Kohhran zai pol te atangin fellowship akhan zarina Inkhawm te hi tel vek tur ania mingan lam le do na ni emsua ka hola emsua ka auditorium fellowship kan ne yanga suta chuan Durtlang bial atangin group zai te si phir bial atangin group zai bongkon bial atangin band leitan bial atangin worship dance si phir veng thar bial atangin group zai te le malzai bongkon bethel bial atangin le pusilian zela leitan atangin nulalal khong Aizawl veng thar si phir veng thar atangin nula zel ruat sangi si phir atang te in zai ngai thak tur om don ni ti chuan voina ringlo local khom te suai khom te kha atong kam eng nge bode unin ka sia ringlo local khom te kha za som ni le paruk an ni chung me ten hena chuan li suwa chan chen tra thriatir an ni chung jing atanga mi somin lali suwa ringin baptisma an changani leitan atangin mi panga leitan saw atangin pakhat si phir atangin mi pali an vain somin baptisma an changani tin atop zana han khek de a oma ati ratanga mental pui tang tang Aizawl North Area office bearer lo ni to te an thut mun atangin khong ai min han din sak ve luk te se Aizawl North Area Masihi Sangati office bearer lo ni to kanom chuan so da so pati te pakhat busy pui alom ome then te thailo anom nual boka kolesi pa convention kan nei khan mi khwal kheng klai ber kha tun ang Pathianni zar Inkhawm bana an ron thlenga khatiang ang khani chuang lovin ati ratangin mi an uapa han mel riat ve sim kha trying an ria chu mai ba ka chuan kan speaker Reverend R.K. Lalompuya chung le kwa kan te do chung le khat te le troi om tu te ato pa hian din tir how tu ten an ti khong ain an thut mun atangin loading thayem po nan thu mi so ti lai so alom ome chi bai kan lo bu chewa pastorin troi om na lom thu kan soi ani ti chuan lom thu soi han chun zom nga lela pathian ne na amasaberin lom thu kan soya tin Durtlang Kohhran committee te he sammelan thengtur hian chopchil deuh takin dil na kan thena annin min lo remti saka Kohhran committee chunga kan lom tak zet ani nagina Inkhawm bana po upa te chunga han lom thu a thei thein hril a thani kan lam na samai sia alom omani ten kan speaker tura kan han ruat committee na ruat Reverend R.K. Lalompuya
เน่นะลมถูกันสวยปะเทียนถูนุ่งตะกินรำเหล่าแข่งโรเซติมังเงินสังกติเมมบาร์เตฟุยนัทูเตเละกันกัลเซลดานตุระกงชามินโกมัววางินลมถูกันสวยนี่ตินสัมเมลันชูงาใจโพลใจโตเละละใจโลมิมัลละใจตูเตจุงะลมถูกันสวยกันรวดนัเตมินติโหตินสักอวังเละมินติโหตินสักเซลโดนอวังินลมถูกันสวยนี่ตินกันคาวซิลอร์เตกันเรียชูงะเอวันเจลิสปาริยตอันโอมาตินชูบากะจวนกอสเปลทีมซินอดกอสเปลทีมเละซินอดไดล็อกทีมเตอินริงโลlocal คอมตะคาปะเทียนถูอันสิละกันกางสิลอร์เตจุงะลมถูกันสวยตักเมเบลอันนี้ตินให้กันสัมเมลันโบรัวเมนเซียมสักตูติไม่ยังถ้าเราจุดปะเทียนถ้าเราจุดนี่ทั่วจุมิจันปุยตูรตานมิวสิเชียนเตปะเทียนินมินเปอามาได้จังคานเองตินเงข้อมปุยใจบ่รวกเตอจัดเทียงตีอินอันโลอินเอ็นโลกตัวจานี่นะกันมุดเชวะกันเชวะมินไก่สวยนะสงมิวสิเชียนแต่จุงอารมณ์ถือกันสวยนี่ตินให้อเข่งตู้กูชันจริงข้างคอมมิตี้เตนี่ยตัวน่ะจนอเข่งตู้กูชันเตจุงอารมณ์ถือกันสวยดูเอเลอินตัวตุยนายตักไม่เต็มไม่หันชอบปะเอกชัวเขาเป็นเช่นชัวนั่นนี่อมตะกันนี่อารมณ์ละมาง่ายตายละกันลมตักไม่อันนี้อินเซนโซนะซงปะเทียนินอะไรตั้มตะกินอรูหลังเจ้าเด็กกันเบสอันนี้Aizawl North area Masihi Sangati Samelan voi somthum pali na chu kan mangdon chemo kan ti lain atriak zan kan lo thleng le tareng maya zanina mit mangtu local zong te chibai kan lo buk thar le acheu Kohhran Durtlang Kohhran hun ruat longai thlak chun zamila nilai zan Pathian biak Inkhawm tran tu PS ther larin zuali bial number som pani thupui kan sir tur hi Mizorama Kohhran te in pum khat na tu ra be na thupui hong tu pu h thanga zate in rin zan hi tong tra Inkhawm ani Pathian biak Inkhawm tran tu pu h lalmal soma bial number som paruk Pathianni lawam tur hi August ni som thum pakhat Ramtharni ani Sunday school trantu pu HD lalung oya bial number som chonu hi naupang Inkhawm pui rehearsal hunatan kan mangdona Sunday school naupang ten Inkhawm pui na anin ti siak na tur sang te pathian faknan anon phochuak don ani shroi tu upa lalnun chama Sunday School Assistant Superintendent Pathianni zan Ramtharni thupui pain keimiti rang bokin katir cheuhi thupui saitu upa lalbiak fima nakzan Christian Chalai Paul Inkhawm hi member Inkhawm tamzan ani Pathian biak Inkhawm hroi tu pusila nun fima Tran tu tlang valal lian tluanga Reverend Sai thang group thukhil tu tualupa arlal biak sanga chal tlang malzai nula lalram nun moi thole zan Kohhran me chain khom shroi tu doctor lal nun nemi tran tu PC lal machuani piswai group thukhil tu pilal sang zuali Kohhran me chaziak tu special item hi pizai group te atangin
ninga ni zan Kohhran pavalai Paul Inkhawm hruai tu pu sai hing lo wa sai lo tran tu pu sat thanga namte Johanna Group Kohhran pavalai Paul Inkhawm zan hi Bible exam result puan le loman sem na hunatan mangdona result puan le loman sem hi Reverend Gospel than moya bial tu pastor kutaum donani ni somthum le pakhat Pathianni Masihi Sangati chanu Inkhawm roi tu pulal mangai ki makol ni tran tu pu khare thapa tu hril tu pi Esther MS pau tu Kohhran jing tong tra Inkhawm roi turte tho tran ni upa Samuel lal za oma tho le ni pi tlang thang moi nilai ni pu zeladin thara ninga ni pi sang moi zirtom ni pu piel silal lom kima inrin ni pi silarin sangi Pathianni pilal ro pari ogas ni somthum pakhat Pathianni biak ina pangpar khoi turte pilal biak sangi le pi thanduai lovi pi zai group te ani kheng tu Kohhran atangin lom thu soi na le ngai dam dil na te poni telanga trong kam ni khat an soi ve ila pathian soi na in tluang takin samelan voi samthum pali na chu kan lo mang liam le don ta reng maya samelan ti hi mit ti ani ome mit ti tenen aom zia thumhun ani mit ti hlotling tura area chunga tanga rong bol tu thanem ngai taka ronin pe zong te chunga Durtlang Kohhran chuan Pathian mingin in chunga lom thu kan soya a thleng tu lama hian fam kim lo le fel tok lo in du khop lo engemaw za ta omin kan ringa chunga chuan in mi ngai dam na kan dila mani huna kan hole huna lalpa ta na sengkhom tu rinom takni sun zom sel turin Durtlang Kohhran chuan du sakna kan hlan chewani Durtlang Kohhrana Aizawl North area samelan man soi apia nga telve thei a kan han om hi kan van nei hle in ka hria a zaipol khamituma zaipol a kan tel ti te tin zaikhom na le biakin chunga lam tu la kan lam ve thei ringot mai ang chi te le a in khom kan han chim ve thei ringot mai hi kan van nei hle in kan hria a nakin zela po Durtlang Kohhran a he samelan rontel zong te hian kan rongbol zel na tura po rabi poimo tak ani ka beisei ani kan lo zai tui do awang khan kan secretary ne na thupuan tur ka sil tur ka lo thei ngil lok maya ten kan soi chun zomanga e sangati tin atang khan fellowship tin atang khan he kan samelan report hi siam ani kan secretary mo remchang in Sotilaya kan reception office son kan Inkhawm bana emo hian kan lamdon nia kan Inkhawm dan tur hetiang hian ruangman na kan han siama chutiang chuan kal kan tum don nia tholom hlan na kan nayanga chuta chuanin asar howan ron lu huna kan tholom te pathian he namin hlan sak turin Reverend Aizawl nun moya ani hi Aizawl North area Sangati committee member ani baka Leitan Pastor Bial Sangati a hian chairman ania kan so manga chumizo chuanin zaipol pathum hetiang hian a indotin kan som don ani siphir veng lai Masihi Sangati zaipol bongkon chimveng Masihi Sangati zaipol le siphir Masihi Sangati zaipol te kan so manga chumizo chuan pathian fakle choi moinan stuti git number somsari le pathumna tupiar kia muchko ti kha kansa anga hemi kan sakzo huna hianin zaipol pahni kan som chun zom le anga amasa in Aizawl North area choir te kan so manga Aizawl North area choir kan som zo hianin Durtlang Kohhran zaipol puite kan som chun zom anga Durtlang Kohhran zaipol pui in
Pathian fakna an sakzwa hianin kan speaker Reverend Arkelal Ompuya kan bial tu pastor ni bok kan som don ani chuan banhla atan po hianin hlathansa kan neya kan stutikit number somruk le pahni na Santos ti kha kan sa anga loin ring tlangila atha ange tui takin sakantum don ani le tu na chuanin kan asarte an ron lu tanga kan tholom te pathian he namin hlan sak turin Reverend Aizawl nun moya kan som ni sela athange trong trai u lalpa kam pathian ima hian kan lom zia he entir na turin tholom karon kengani heng hi ramazawa iro puizel na turin ko thiang lima kan lalpa Isu Krista ngin karon hlane amen kan pathian biak Inkhawm atop na min khar sak tu tur atan hual kan neya Durtlang pastor bial pro pastor Jonathan Laruat kima kha top na malsom na min trin turin kan han som dua chu kan han lok ni sela atha ange ole tuna chuanin pathian fakna hla saturin sipir veng lai masi sangati kan som anga chuan somnon ngai lovin bongkon chimveng masi sangati le sipir masi sangati te kha ronding chunzom sela atha ange
Tuna chuan kan zain pathian fakle choi moinan stutigit number somsari le pathumna tu pia kia muchko tikha ilosang u
zai pol pahni kan so manga area choir kan so manga area choir hianin hla pahni an nei dona area choir kan som zo hian Durtlang Kohhran zai pol te kha ron ding chun zom sela a thange zai pol te ilo so mangu सर्वोपरि सर्वोच्च है मेरा तो जीवित प्रभु जो कल था जो आज है सर्वदा रहेगा यीशु तो अगर स्तुति मिलकर आराधना उसने ये जीवन सबको दिया तो अगर स्तुति मिलकर जीवन सबको दिया सर्वोपरि सर्वोच्च है उसकी बातें तो है सरल उसका वचन रचाया है इस धरती को वो है हम सबका तो जीवन जल उसकी बातें तो है सरल उसका वचन तो है अटल रचाया है इस धरती को वो है हम सबका जीवन जल वो है खुदा सबसे बड़ा आदर के योग्य यीशु वो है खुदा सबसे बड़ा आदर के योग्य यीशु जो कल था जो आज सर्वदा
Zai Paul Panga Sipir Venglai Masihi Sangati Fellowship Zai Paul Te Bongkon Chimfeng Masihi Sangati Fellowship Zai Paul Te Sipir Masihi Sangati Fellowship Zai Paul Kandaria Choir Tale Durtlang Kohhran Zai Paul Te Chunga Lom Thu Kan Soi Ani Durtlang Kohhran Zai Paul Te Pei Kachu Fellowship Ate Po Zai Paul La Tel Turkhanin Soi Tu Te Ponan Som Ngal Ani Chadon Khop Mai Le Tuna Chuanin Kan Samelan Thupui Iram Lo Thleng Ro Se Ti Kan Speaker Nena Trangin Kan Lo Ngai Thato Anga Reverend R.K. Lalom Puya Kan Bill to Pastor Nibok Kan Speaker Nibok Tuna Hun Mang Turin Lo So Mang U एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की ज़ंदंगा कन इंखोम ठिन कन बान हुन अंखा अनि देर तो मया इंग बसोई दु कन इवे नु ला अन क्लास नो मंगरें खोप मया पोनी सिला कन सोइता खान जानी ना हिचवान पोइते इन हिंदी कन सोयंगा बाक चु मिजो चोंगलामिन सोई kan tum ve thung don nia kan ti kha nia Pathian thu hi hun ni ame kan chiar ange आया परमेश्वर का वचन सुनते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद से लेकर 20 पद तक चंचन ड्रामाथाई जे बुंग समनी परियत चांग सोम परियत चंगा चांग सोमनी यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ तिचुआन ईश्वर चुआन ने ना लो कला नि हो चुबिया ले ले वाना थु नहीं ना जोंग जोंग करने ना पे कनी तो चुति चुआन कल उला नम तिना में जिरतीरा ते सिया मुला पाले फपाले थराउ थियंग लिमहिंगा चुआन बप्ति सुला थु का पेक जोंग जोंग चौपम तुरिन जिरतीरा ओ तिन ngai te u ke kum khua in khovel to thleng poin in ne na Om zelanga atia Timotheus पहला Timotheus 2 अध्याय 4 पद में इसी प्रकार परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले अनि चुआन मी जोंग जोंग छंदम ओमाले थुतक श्रिया अदु अने परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष करे आमीन तोंगचाइना हे तोबलमा अन्नै तुरा ngaila हिंदी से मैं थोड़ा सा बोलूंगा उसके बाद मिजो भाषा से जो प्रचार करूंगा जो हमारा विषय जो हम सब जानते हैं तेरा राज्य आए सुबह में जो हम बता चुके हैं कि जो परमेश्वर का जो राज्य का जो मतलब क्या है जहाँ परमेश्वर का जो राज्य नहीं आया नहीं पहुँचता वहाँ दुख तकलीफ परेशानी समस्या आता है इसी के साथ साथ जहाँ जो परमेश्वर का जो राज्य आता है खुश मेल मिलाप शांति उसी जगह में जो आया है इसी प्रकार जो परमेश्वर का राज्य क्यों आना जरूरत है करके जो हम बता चुके हैं और जो दोपहर के समय में जो परमेश्वर का जो राज्य आने के लिए जो हम कुछ करना ही पड़ेगा जो हमारा कर्तव्य क्या है हम क्या करना है इसी को जो हम देख चुके हैं जैसे जो स्वर्ग के लोग ने किया है उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्यों ने भी करना ही पड़ेगा तभी परमेश्वर का राज्य
आएंगे करके हम बता चुके हैं। उसमें जो हम 3 पॉइंट से जो स्वर्ग जो लोगों ने जो परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते हैं, जो हमने भी परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। स्तुति गीत गा के नाच के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हमारा जीवन के द्वारा ही जो परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करेंगे, जो करके हम बता चुके हैं। और दूसरा पॉइंट में जो परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग के जो लोग ने जो सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम भी जो परमेश्वर का जो सेवा सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना बहुत जरूरी है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा राजा के रूप में जो हम जो हमेशा के लिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर का राज्य जो व्यक्तिगत जीवन में आएंगे और जो परमेश्वर का राज्य और आगे बढ़ेंगे। इससे ही जो परमेश्वर के वचन बोल चुके हैं। आज रात जो विषय के लिए जो मैंने चुना है, जिनके पास परमेश्वर का राज्य पहुंच किया गया, जिनके पास जो परमेश्वर का राज्य पहुंच किया गया, वो सुसमाचार प्रचार का कार्य में ध्यान देता है, वो सुसमाचार प्रचार का कार्य करता है। मत्ती रचित सुसमाचार और जो पहला तीमुथियुस से जो हम पढ़ा है, वहां में जो हमने पाया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना सुसमाचार सुनाने के लिए जो हम लोगों को आज्ञा दिया है, और जो पहला तीमुथियुस में भी जो हमने पाया है कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को उद्धार होना चाहता है और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहता है। इसे ही जो लिखा हुआ है। इसलिए जो आज के दिन तक जो परमेश्वर के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, जो अविश्वासी लोगों को जो हम लोगों ने सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। इन लोगों ने जो परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से जानने के लिए जो हमने कदम उठाना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा कर्तव्य है, जो परमेश्वर का राज्य जो हमारे जीवन में सही रूप से आता है, तो जो हम सुसमाचार प्रचार के कार्य जो है हम सोचना, उसी में हम ध्यान लगाना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए जो हमारा संगति का जो मेंबर्स, हमारा सदस्यों को भी अपना जगहों में, जो हमारे आसपास में जो अविश्वासी लोग रह रहे हैं, जो कल रात जो हम अलग अलग पादरी क्षेत्र के तरफ से जो रिपोर्ट सुनते हैं, जो हमारा एरिया के अंदर में, जो हमारा पादरी क्षेत्र के अंदर में बहुत लोग अविश्वासी रह रहे हैं, इन लोगों को सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। इन लोगों को जो परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले जाना हमारा कर्तव्य है। उसी कार्य को हम करने के लिए कोशिश करेंगे, तभी परमेश्वर का राज्य और आगे बढ़ेंगे। इतना तक मैं हिंदी से बोलूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए जो थोड़ा सा मिजो भाषा से बोलना चाहूँगा। कमिचिन खा हिंदी का सही थुआ का चंचिन ट्रा जना हियान कन थुपुयता न कन हन थंदेव चो पथियन रम नेतु पथियन रम अतक तक चंगतु ते चुअन चंचिन ट्रपुअन दर ही अनगाय पोई मोथिन चंचिन ट्रशिल दर अनगाय पोई मोथिन चु डा चु अन थोक्थिन इरामा लो थेंग रो से मी पथियन रम अनुना अथेन तक तक चुअन अंगाय पोई मोले अरिल रुल वातु चु चंचिन ट्रशिल चंचिन ट्रपुअन दर अनि फोथि ननि तकिना कन सoi chun zo manga thupuya kan han lu ma hian hei masi sangati khom pui te ni boka masi sangati den mun tlang pui te po hi kan han hriat masak a thain kan hria toite in ti hian kan soyanga masi sangati kendra
nuaya hian hian director pakhat kan neya kan shia ran alaurin sanga kan director in hei zain tlangin kan meet te po min tel puya office staff pathum omin masi sangati pastor hi som kan nom meka call pastor pakhat telin ti chuan gospel team pathum kan neya synod gospel team te synod dialogue team te lunglei gospel team chunga chuan member somthum pathum manoma evangelist zong hi za somruk le pathum manoma ti hian masi sangatia thoktu kan hanti big tak hi mi zani som kan nia area omza thi mizoram puma area somni le pathum ma oma bial masi sangati omza thi somthum le pali a oman hambil fellowship paruk omin fellowship mizoram puma omza thi sangkhat zaruk ana za somruk le pathum fellowship za somruk le pathum anom mek ani kan synod mission board noya hian field somni le panni laya oma nikuma khan kumsang ni somni palia khan kan synod mission board rongbol na pumpui atanga kan ring thar nei hi mi sangria jathum somni pasari an ne chung zinga sangli somli le pasari azave don tho hi masi sangati rongbol na atanga ring thar kan nei te ania e kumin January atanga July inkara hian ring thar sangkhat zakwale somriat tin kan chin chia ka chin chia dik lo pal mai theya etiang vel sang hi don hi masi sangati rongbol na kaltlangin pathian in ring thar min peto ani ti te kha masi sangati report tlang pui kan han soi thei ni sela khala ma khan soi cheu tur chuama kan sarmuna te po kan la soi kai zel tura te po ngaila a thau me e ka thei ngil main thu ma te han nei le lokila area meet speaker turin area committee min han ruata kalom le ma kanom thar kum te ni ka hu phur khop ma ya kan kalphung te po kala shelu tuk lova chote chung chuan min han ruata chuta kara tle min tak salam han bor som deu na le enga mo te kan nei chhovya kar ma sa ma sale chhovela tang khan voin te po kha ka ti deu bura ka soile soilo po ha ka shemang lova chu tiang vel chu kan nia lo van doi deu angem o te khatia tin ke hi thu soi thiam lo trong kam thiam lo thu soi mi lo deu hi ka lo ni boxia helai area te mar bial sim hi sangati pastor thatak tak kan nei kara a fel lo ber le zei lo ber mai in han nei hi in van duai te po han tila adik mai the po ni sela i to pin rong kan bol ho zelanga utianga angian min han ruat ve hi kalom le mai pathianin ahun taka helai muna tu cha te soi thei tura min shoi wang pon pathian ne na lom thu kan soya kan soi boka tin ko ran ho te le zai pol te musician te kan team te kan counselor te le sangati member zong te chunga khan lom thu kan soi ver sim sim ani kan ziak tu khan thiam takina soi to kha kan ringot lo dewa lom thu kan soi ver sim sim ani peteraten mel dang lam natlanga nuaman tilu tu kha bok te kho an ro tang mai kha nei zanin kan bo ro ka phei chuan lai bia kin chunga bok te han kho mai te po hi rot mai cha komin kan se deu leka chu tiang chuan pathian tharau thiang lima zale na anuam hle mai mi hlo ting tak kan manga mi som lain lali so krista ringin baptisma te po an han chang thara heng zong hi ko ran ho te kan in pek na kan zawa ya kan chong trai na kan thorim na ani ti kha kan soilang tel le zok du ani kan thu pui lama hian han lu chho don ta ila pathian ram ti kha chama khan kan han soi to toy te in iram tia pathian ram kan han soi fiana chuan pathian ram om zia chuan pathianin lal ber na achan na mun aro rel na mun pathian a chung nung ber na mun kha ani kan tia ti chuan hei kan thupu ya hian pathian ram ataka chang tu te an tia atak taka dong tu te atak taka nei tu te chuan
chân chín thập buồn đặt angai poi mo thin chú na chú aril ruwa avei thin ti zong in zaina hian an soi kan du ania eng wangin nge mi anuna pathian ram athena chân chín tha buồn đặt chú avei ngotang kan ti chuan ti hian kong nin soi kan duwa a chan chu pathian na pui i chân chín tha ani mo pathian mission pui tak chu misual te chan dama kan nom khania chumia tan chuan afa pamal nei chun lali su Krista po ui lovin na min pe ani Timothy thon khat bung ni changli kan chiar ta ka khan ani chuan mi zong zong chan dam oma le thu tak khria do ni ti kan hua ani chuan ati hi pathian chuan mi zong chan dam oma le thu tak khria do ni eng wangin nge mi zong chan dam oma du kan ti chuan afa pamal nei chun lali su Krista mi zong ta na pe ka wangin mi zong hi chan dam ni la mi zong hian lali su Krista chan chin thra hi shria ila ti hi pathian du da na ni tin eti zong hian soile ta ila chan chin thra ma thai ziak bung somni pariat kan chiar ta ka te kan mo marka bung som paruka te po kan muwa lali suwa thina ne a thole a fana lon dona athu cha anum berchu nam tinami zirtira da siamula kalula nam tinami zirtira da siamula ti te khovel zong a kalula thil siam zong ne ra chan chin thra ril ro ti te khani lali suwa na angai poimo ber vana lon dona athu cha nunum berchu chu ni chu wang chuan kan pathian ngai poimo amison poimo afapa lali su Krista manga aron ti lotlin lali su Krista puna angai poimo chumi zong chan dama kanom he ni a mi zong tan lali su Krista thisen hi afar awangin lali su po hian mi zong hi min mangaya chan damo ma aduani tero John Wesley a chuan ti hian a soya Kovela hian ti tur pakhat chi nei chu tharau bo ve ani ati apoi mo khop mai he kan ril ruwa te po vongila thain kan sia Kovela hian ti tur pakhat chi nei chu tharau bo ve ani ring tu rong bol tu ni sia tharau bo ve na tak nei lo hi kan lo om palangim kan zinga hian tharau bo kan han ti hian nam dang ringot kha kok chalo mizo te po tharau bo tam takanomani tro kan mizo puite kan chalai puite sualina salbe tlat setanana bum na wanga sual kongat luwa chulamatlan chuak le hlei thei to lo tharau bo kan ti ten lali su Krista hi tunge ni enge ni ti po shelo Pathianni tunge ni ti po shelo chan chin tha shelo shim tharau bo pi tam tak anom bokani nam dang zinga te po ni kan mi zo zinga te chung zong tharau bo kan ti chuan huap tir ta ila tharau bo mangai reng lo rong bol tu te hi aom theyang emo mi anuna lali Pathian ram alo thena anuna Pathianin lal berna chana anuna lali su Krista in lal berna chan chuan Pathiana ngai poimo lali suwa ngai poimo kha angai poimo puitur ani don lom ni ti hi zena hian ka soi chu wang chuan tharau bo veilo mizo an ni emo mizo an ni lo emo tharau bo tu po veina nei lo rong bol tu ring tu kan ni chuan kan rin na kan in enfia apoi mo khopang ti kha kan soidu ani Kohhran na pui chan chin thashil tin kan soi thina e kan Presbyterian Kohhran te point chu kan kalpuya na pui ber pakhata mission rong bol na hi kan la ne ya lo khop mo ya Kohhran mal te point chu kan kalpuya ti hian ram thar kan tia Masihi Sangati te kan tia thei to pin kan kalpuin herong bol na hi
tun ai na sa zok hian kan kalpui zel hi apoimo ani Bonhoeffer a German theologian le pastor lar tak chuan ti hian asaya Kohhran hian chanchin tha ashil chia hian Kohhran tia votla ka lo ni ti Kohhran hian chanchin tha ashil chia hian Kohhran tia votla ka lo ni Kohhran ni ve sia chanchin tha shil ngai tha tlat chulam konga rong bol na konga kepen manglo te hi a om theiania tero e vairama anom ve zau zau thina vairama om to inom nu la sa chiang deuh zok te pon ma vairam Kohhran chen kha thi chu chanchin tha shil hi an vei tak tak lo ni te hian ka hre deuh thin chu tiang Kohhran chu om thei chu wang chu ni nge mo ka ti India rama hian Christian na alu na arei to ngai to hian kan nam dang unau te ti taila Christian ho te rong bol na achanga enge ni Christian an pung le ar thi achak lo me mai ni tu Eugene Stock a chuan ti hian atia aba hi English author ni history ani boka tin Missionary Society London Missionary Society a senior editorial secretary te khani thina ani chuan ti hian ati Kohhran in chanchin tha shil langai poimo na pianga Kohhran rong bol la kong danga po mason na om thi ati Kohhran in chanchin tha shil angai poimo na zona pianga thil danga po Kohhran in mason na achang thin Kohhran mason Kohhran nung Kohhran ro pui ni kan du chuan kan Kohhran hian tu nai na sa hian chanchin thra ishil zela chanchin tha shil kan ngai poimo na chuan chu pathian du zong ani tata wangin pathianin a chanchin tha shil tu te mal a som thin zaina hian a poimo hle mai tu kalam khasoi tur tam ta ko manga amaro chu ti zong hian sangati rong bol na lama han lut thuak don ta ila kal chua ka rong bol tu rati kan niaring tu te Kohhran ho te amaro chu kan rampon lama chanchin thra shilawak chuak tur chuan ke ni hi kan theina te kan din mun te pona zir lo mai thei amaro chu zan hen thalai tam le me kan thalai rol te hi chuan chu lam rong bol na chu missionary ril ru puin om ulaka du khom ma ya kal chuak theilo Mizoram pona kal chuak theilo ta tan Pathianni mission field ni ron hun nei sakani anti thina kan mi masaten kan rama yan chan sang awangin ring lo mi nam dang kan nu nau ta mi ngam za tan lo lut to thina an lo lut me ka an lo la lut zel do ni Mizoram pona ma kal chuak theilo ten mani twal chunga kanom muna chanchin thra kan lo shil ve thei tur kan lo chong trai pui ve thei tur Pathianin minron peya mission field minron hun nai sak ani chung mi ta zinga rong bol chu kan ti tur ani kan mo phur na ni ti hi zena hian Kohhran ho ten kan hriat chian kan hriat non thar hi apoi mo hle in ka siam chu wang chuan masi sangati rong bol na hi kan ti chak deuh atula kan da poimo kan da len deuh te hi atul in kan sia achan hetiang hian point pali vel borin han soi tum taila pakhat na chuan ol sam zo ka chanchin thashil na rem chang ani antia e mission field lama thok to te om to thin te pok an zinga kan noma a chanchin sheviau te pok an zinga kan nomin kan ringa mission field lama har sat na engeng mo han om te in direct evangelism han shil han puan a har sat dan te po e kan shia in kan ringa ten in lu chung chang ate ponia tiang khan RSS te basrang dal VHP hoten khoi am chuan ti khan min ve reng mai boxia rong bol hi ar em mai ani chuti kara chuan kan soita kan khan ani tin tho na in ekeni po Delhi tangin kan lo ho chowa kumin khan tiang khan nangni point zin thidin kan ringa thona te hian ring lo unau kan nu nau te mo mi tam takhini tin aron lut ruya sumo basa tiang khan mi tam tak ring lo an lo lut thin ani chung mi te chu
จันจินชากันเราชิลมอลเทตาเกนี่กันรามาชวนจู่กันมันจังกายอจูลคบมายาหอบัดวันเตสกันนี่ฮีกันมันจังกายชวนปะเทียนรำหินัสโจกินอัดเฮงเจลังอาซาวเจลังตีฮีเจนาฮิอันเสียละอัจฉบมายาเฮ้ยนอตเอเรียชูงะสังกติเตบิอัลเตเอเรียอังเตปงกันมาลากนาโลมุมคบมายาอามาโรจูมีอาจวนตอบไม่ตูกันนี่โลริงโลลูทารนมเจลวางินแห่งโฮมครูเซดกันตีเตครูเซดกันตีเตเอ็งโมกันรองบอลนะกันตีโชเมกะฮิตูนายนะสโจกเลอวาร์โจกะกันกัลปุยเจลเตปกอัจูลนี่ตินมิเลียนเลมิจังกังโจกเตจิงรองบอลนะอลซัมชิลนาเรมจางนี่เตขันเตียดิคบมายามิโซรัมโปนะชวนเฮงตูน่ามิโซรัมเตลมาไว้กันหันตินำจังกังกันหันติเตมีหูสะเดวกันหันติเตฮิอันมานีรามาชวนอันกงกากันกิกโฮกิกฮอนโซโลตูร์รัวเตอันนี้อามาโรจูเอซอนนาวางินกันรามาเอ็มเจติวาเตเจเต็มซีอีกไฟที่ขันหุ่นดังข้างมีจังกังเลยในหนุ่งขัดยังหูข้ามีอย่างโมซาดกันรามานอมาจงมีแต่จิงอารมณ์บอลตูร์เดวบิกสิโนไดล็อกทีมแต่พอกันนี่ยังไงนะกันจิงอันชัวอันนี้เขาเฮียนตอนนี้ง่ายแต่กินไอโซลเวียงสังอาติไอโซลโประแต่พอเนี่ยลุงเลยเตะจังชวนติขันหุ่นดังอาแต่พอจุงหูจังกังจิงชวนเทโตเป็นรงอันบอลบกอันนี้จูอันรามาอันอินชุ่มกันลูภาคเราละตัวโมใส่วอร์เดลเพย์ชวนเกี่ยงเมลปูฮิจวนรามาชวนอันเกตกิปาร์อมตกเวลามินง่ายอันที่ชุดยังเวลมีแต่จุเฮงลายชวนจันจินทรากันสิลเทอันกงกากันกิคงเทอันนี้จู่อาลุเล่ไหมบางชวนกันได้ลูกทีมแต่รองบอลนั่นเต้โมกันตีจังตุนะกันตีจักเดวเทโปฮีอัจูละนี่ดินหุ่นเซนตามง่ายเลยว่าจันจินทศิลนั่นเองจางอันนี้ตีเตอดีคบมายามิสันฟิลด์ชวนแค่นี้พวกนั้นช่วยโชว์เจ้าก็ติดต่อค่ะกันเนี่ยมิสันนารีเทียนได้เรื่องเอเวนเจลิซึมกันติดตุนมาคอยไล่กงบุญอาเตมอสาวเตกันฟิตกันประชาชีนังเตค่ะก็เตียงตีรุมเตค่ะเราเริ่มโตแล้วว่าเซ็นทรัลอินเดียละมาแต่เพย์จนฟิล์มคุณเราง่ายคบมายาเชียนะกันเสียมเตติขันมินริงงามตาโมติยาอลิสวคริสต์จันจินค่ะกันสิลเจ้าเทตัวนี้อามาโรจูเฮลายชวนเตโรนักตุกโลกเราเทมเตปกันดูชวนจานะอันสิลฮัลมอลเทมายาโอ้จูบางชวนมาสิสังกัติรองบอลนะฮีจันจินทศิลนั่นเองจางหุ่นไปโลวัจันจินทศิลเทนานี่มิสันฟิลละมาหุ่นตั้มตักกันเซนกันไปอังคาจุดเตียงไปง่ายเราว่ากันรองบอลเทนะจูนี่จูบางชวนเฮรองบอลนะฮีกันปีจักอภัยหมดเลยนี่ที่เราดังเลยชวนอินเดียรามาจันจินทศิลนักกงอินคาร์เมกสวยตามง่ายเราว่าง่ะกันเสียอินการิงเวลาพวกกัน BSF ละมากันด็อกเตอร์เตนูปาเราคัลขันกันหันสวยลันซุกเตค่ะลอมถูแต่มีนักศิลป์เงี้ยอินเดียรามาคริสเตียนนะดูดัลนันสัตเลมายาจู่บางชวนจงใจนัสัตจงใจปุยนัสัตพออันง่ายนี่รองบอลตูเตอินเดียรามาริงตูเตกันจงใจปุยนัสัตอันง่ายนี่กันสุดตากันขันมินเวตูมินจางตัวโนมาเฮ้ยเดลีมิสันฟิลที่กันสวยเลยแล้วฟังอ่ะที่ลำบะเดรดูนเบียลำเพจูอุตรขันลำอย่างเงี้ยนี่กันฮินดูกุลมุกอมนั่นลำเตขันเนี้ยถึงกลางครัวเดียวกันถกตู้กันดินดาเราเทสีหรอวะเฮียนเงี้ยติเอ็งมาถกมังสีหรอวะถ้าตินอินลัวมันเองตินเงี้ยเปียกเทจุดเตียงขัดเตียงจวนติข้าอันเราอย่างเงี้ย local intelligence แต่ข้านั้นเราช่วยชีนั้นเราติดชีนั่นนี่จุดเตียงจวนอันเจ็บแม่ไม่ยันมุนตั้มตะกัดจวนเดี๋ยวนี้กลุ่มโลกกันเสียกันพาสตอร์แต่กันมิสชันนารีแต่เซลแต่พออันตางเตียงขันแค่นี้ฟิลตาแต่พอ
Mizoram lama siat vak lo yan harsat na kan tong nual ve ani fellowship bungrua min vuak siat sak vek te bial tu pastor hova nikhat member hote ne ra zel han tan thak ang chi te mo khat yang chi ek enge mo kha kan siat lutuk si lo hi deli field ta po khan kan tong ve ni field danga po an tong ani chu bang chuan chu central lamania India marcha kanti notice hunga te po hian tiru tu nai loka te po boro ko ma Tripura te po Assam te po om thina Assam te pe chuan trong trai dam na kan han ti ang chi te kha phal lo bur mai kha ne chon case nei the na mai kha ne mo chu film khurangai ni chu tiang din muna kan din mek lai chuan kan rama chuan chu tiang ang harsat na lutuk chu kan la tok lova zalen zokin olsam zokin chanchin thra kan la shil theya kan la shil tha theya ahom nei tu kan ni mia wa wangin mo kan khel mual kha kan mang thiam zoka chu wang chuan a chui po kan chui gol tamani tru in khelan thin ho chuan home and away ten ti thin hi kan sheve kama mani home a chuan mani feel man thiam a chuan a khel dan chi sang kan sia kan thiama ma se mi home mi feel ta chuan kan khel ngai lo na ni wangin kan boy thin ani chu wang chuan kan home advantage nei hi kan man tangkaya tuna aina sa zo ka fellowship tin te point herong bong na hi chak zo ka ke kan pe na kan kal zel hi apoi mo tak mel me bani sei tu tam tak om theyanga hey Masihi Sangati zai pola te athen chu Masihi Sangati committee ya te ran ruata tel thadu mang lo thina ega tinge chan yang o katia achan chu he rong bol na hi kan hriat chian tok lo wangin kan za pui deuh ni ten na lang tlat mai thena chon ei poi khop maya lali suang ai poi mo ber chanchin thashil na chanchin thashil puan dar he ni wangin chu lali suang ai poi mo chu a tie thei lo sim mani tro chu wang chuan Masihi Sangati rong bol na he mu sit chi ani lo wa ngai nep chi ani lo wa fiam thu na na man chi po ani lo wa pathian ngai poimo lali suwa ngai poimo rong bol nga ni awangin chu rong bol na telve turami in min so mani chuan kan thei phot chuan telve hi kan ti tur kan ti mak mo ani ti ta pon soi tai la chan chin thalu ka jiak bung ko chang som ni paruka hian pathian thu kan mu chu lali suan ti hian tu po keima le ka thu za puya piang mihring fapa hian namaro puina nen aparo puina nen ravantir ko thiang lim ro puina nen alo kal huna chon chu mi chu aron za puyang ati Masihi Sangati rong bol na hi kan za pui chuan lali suwa le athu za pui kan ni don lali suwa hian chu ti chung chuan ro rel na hi min ma chon tir ta sela min za pui vai chu tu ro poi don via vani chu wang chuan he rong bol na hi za pui lo va ali suwa ngai poi mo rong bol na kan pathian ngai poi mo rong bol na ni ti sia thanem ngai ta ka tel turin in bot sai ila a thain kan sia sei tur tam tak ko manga a then ni chu kan kat to mo yang Masihi Sangati rong bol na he mi kan thome ka hian thanem ngai takin chel takin I thok zel angu ti in zaina hian kanin fuidu ani asura sangnuaya athiba war thulovin vengmong tak taka te kan va chua angai thina chang chuan sheom anti viau chang te po kan nei thinin karingani zaina hian Masihi Sangati rong bol mek te chumi konga thanem ngai athok mek te kanin fuidu na pakhat chu til ko thil ti bung som pali chang som ni pania khan sheom tam tak tuarin pathian ram hi kan lut tur ani reng ani ti in zir tir te an ti heta ti kha kan hu zaina hian pathian ram hi nuam sataka han thleng tur kan ni lo sheom tam tak tuara
Pathian ram hilut tur kan ni ti hi kan in hriat appointment ka ria thu puan lama khan kan mua puan varsin te chung chang kan mua eng puan varsin te hi khoya tang local me eng puan varsin te she om na satak atang lo chuak te an ni mo nuam salutuk chuan van ram thlen te khi harani mai thei chu wang chuan ali su krista wa she oma kan tor ve te pathian wa nga har sat na le lungai na mangan na kan sut ve bap bap angai poin chu huna chuan chel takin tuarila pathian ram zo na turatan arong ibolang o atop na tak tak atana kan soidu chu Henry Morrison na chanchin hi missionary kan she furin karinga soinon le sim sim kan tu American media Africa rama missionary na kala alo pension ta ati taila toy zong anu puinen Africa tangin America rama longin an hodon tani chulonga chuan America president Roosevelt Franklin Roosevelt a chuang veya a chanchinan ziana pe chuan Morrison ate le Roosevelt ate hian no pan lai te pole khalo zir ho thin an ni ome Roosevelt America president chu longpindan chungnunga nuam sat takin a chuanga Morrison ai ro chu long chuan nuaya rethei takin to ma ngai ven lovin anu pain an chuanga ni te chuan Africa tangin America chun han pana an thengta chu ta chuan New York long cholna America president chu mi puisang tam takin pangpar nen rimoi nen an lo muaka chuta chuan Morrison a ril ru hi alo no ve deuh ani aun tha zong zong pathian rong bol na na hanga amai ro chu an pensona an hoa an khua an rama muak tu po nei lo anu pa in khohar takin tiang khan longa tangin an chuak ve chuta chuan ai ngai tu ngui hle maya alunga chiani anu pui chuan Morrison pathian na watong try ro atia tong try ta chuta Morrison a lo let le chu de pui chuan en tin nge pathian lo chan chi suan en tin nge lo ti atia chuta chuan iswa chuan ka tong try khan ti hian min srila Morrison iram ilaron thleng lovani iram milo thlan huna chuan vanangel tan ro pui takin a long mo kan che zaina hian kan ram kan la thleng lovani tu kan khual zin kong kan zo me ka an phakang tokin kan theiang tokin rong bol na te kan thok a chang chuan har sat na te kan tok thrin ani lungai na te mang anat kan ram kan thenuna chuan heleya lali suwa nga har sat na kan lungai na mangan na kan to te kan la sil veng kan mi da ta mit tui min la shu khul sak don ni chuwang chuan masi sangati rong bol na ke kan pen me na po hian chel takin ti tak zetin pathian ram zo zel na turatan chanem ngai takin rong i bol zelang mo mi anuna pathian ram ataka thlen chuan lali suangai poimo pathian ngai poimo chuangai poimo puichin chanchin thashil na athok thin chulama chuna ril ruwa pethin akal chuang ve theilawani pon chulam rong bol tu ta tha ti chak chuan atong trai pui thin ani chutiang taka ali su krista ta na kan pha kang to kan the ang to ka rong bol na to ka pathian ram zau na tur ta na ke pen zel turin zane hen ko ran hote in bo sai thar zelang o athu kan soi telal pan kan ta na tharin malmin som sakro se amen pathian ma konin lo tong trai o
lalpa kan pathian du tak min mangai tu zanin thenga isuai na le yom puina kan chana wangin kan lom thu kan hril che ni ram lo theng ro se ti thu pui mangin kan thiam ang to le kan pha kang to kin hei tum thum lai mai ma thu cha kan han puang chuak ve ta a lalpa kan pathian mi hring fam kim lo kan nia wangin asoi dana te lalpa kan pathian kan soi fia tok thiam lo wang ti kan ringa atul na le poimo na angin kan puang chuak kim tok lo wang ti kan ring amai ro chunang eng kim ti thei pathian ni nia wangin kan puan chua tak te kan soi tak te kha asoi tu le angai tha tu te thin lunga chi angin min tu sakla keimani nuna lalpa iram na lo thena kan chukua kan khotla kan rama iramma alo thena irama lo zau zel theina turata keini ho hi man ruwa min mangla kan tutiang tur chon zaina ye khongai na khuta kan ronin hlan thar le engkim kan ti pieng ro puin ni sala hengi kan lalpa isu krista mingin kan dile amen Aizawl not area pastor bial vongtu tur hi kan nei tha thei hle maya hai tun tuma po pastor thatak mai kan han neya speaker a kan samalan in ka han mangngal ani a ane na tangin thu thatak tak te kan ngai thla thina area samalan mangtu zong ten kan rong bol zel na turatan mal somna ani nge yang ti hi kan ring tlata ani kan pastor kan speaker porong bol na zela Pathianni na sazokin mal som zel hi kan tong try na le kan du sakna ani zaina kan Inkhawm tholom hi cheng singni sanga zanga somsari le panga ani a Inkhawm zat hi sangkhat zale somni le pathum kan ni e tuna chuan Pathian fakle choi moinan stutigit number somruk le pani na Masihi Sangati a chuan kan hlapui ani a santot umaraha tikha santos umaraha Pathian fakle choi moinan kan sa anga chuan chumizo chuanin kan sakzo thei huna kan pro pastor Durtlang pastor bel pro pastor Jonathan alruat kiman malsom na in du thu sama phei chuanin mizo tong thiam vak lo poina kan hriat thiam thei turang zong khanin malsom na Inkhawm min trin turin kan han som ni sela atha ange
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता के महान और अनोखा प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता इस आइजोल उत्तरी क्षेत्र सम्मेलन में आए हुए आप सभियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।